ušo, ko ti kosure i na njoj moji ostaju pogledi. Kosa tvoja u brigu me baca, Jaravušo, bit će poljubaca. Mala moja, bit će poljubaca. Legenda kaže da se sve odigralo na običnom seoskom prelu, gdje su se kladanjski momci, kako bi dobili naklonost djevojaka, hvalili kako će iz samog središta pećine sa izvora donijeti vrč studene vode. Niko se na tako nešto ne usudi osim jedne od djevojaka, po kojoj je ova pećina dobila ime – Djevojačka pećina. Hej, Jaravušo, ko ti kosure i na njoj moji ostaju pogledi. Ponivši vreteno da ga zabije odmah pored izvora, zaputi se u pećinu. Kad je zahvatila vodu sa izvora, vretenom probi haljinu svoju i osjeti da je nešto vuče u izvor. Od silnog straha tu ispusti život, a na tom mjestu je ukopana i podignut joj je mezar. Djevojačka pećina zaslužuje da upravo odavdje krenemo u obilazak ovog čarobnog mjesta. Dobrodošli u Kladanj, dobrodošli u Tuzlanski kanton. Joj, alaj, volim Jaravuče. Veličanstvena planina Konjuh, u kojoj se udobno smjestio Kladanj, privlači planinare, bicikliste, rekreativce i zapravo sve istinske zaljubljenike u prirodu. Mnoštvo je uređenih staza i puteva za planinare kojima je Konjuh omiljena destinacija, između ostalog i zbog planinarskih domova u kojima se može predahnuti, ali i prespavati. Unutar zaštićenog pejzaža Konjuh, Via Ferrata u mjestu Brateljevići privlači veliki broj posjetilaca, onih koji su željni izazova i uživanja u netaknutoj prirodi. Rijetka su mjesta kao što je planina Konjuh, gdje je priroda bila tako darežljiva. Tokom zimskih mjeseci Kladanj je veoma popularna turistička destinacija za ljubitelje skijanja, čistog zraka i šetnje u zimsku idili, a posebno za najmlađe koji mogu uživati na snijegu. Zbog veoma povoljne planinske klime i četinarskih šuma, Kladanj je proglašen za vazdušnu banju. U sklopu zaštićenog pejzaža Konjuh nalazi se hotelski kompleks Muška voda i izvor muške vode. U okviru zaštićenog pejzaža nalazi se i Bebravsko izletište, kao i impozantna Bebravska pećina na nadmorskoj visini od 882 metra. Duga je 500 metara, od kojih je 370 metara prohodno. Pećina se sastoji od nekoliko dvorana koje krase pećinski nakit različitih oblika. Gorsko oko ili Paočko jezero najljepši je ukras ovog dijela planine. Ovo bajkovito jezero, smješteno na 650 metara nadmorske visine, pružit će nezaboravno iskustvo svim posjetiteljima. Centar naselja leži u dolini rijeke Drinjače i jedno je od najstarijih naseljenih mjesta u Tuzlanskom kantonu. U pisanim dokumentima se spominje još od 1366. godine.
Osim prirodnih vrijednosti, Kladanj je prepoznatljiv po stećcima kojih na ovom prostoru ima 598 i raspoređeni su na 57 nekropola. Najpoznatija se nalazi u mjestu Olovci. Prostor planine Konjuh obiluje bogatom i raznolikom florom i faunom. Pokriven je gustim šumskim zajednicama u kojima prevladavaju različite vrste crnogorice te bukva i javor. Studenac je još jedno kladanjsko izletište za bijeg u čist zrak i prirodu. Upravo zbog odličnih uslova za uzgoj i zdrave hrane, Kladanj će i najvećim sladokuscima pružiti nezaboravna iskustva kroz degustacije raznih delicija organskog porijekla pripremljenih po tradicionalnim receptima. Predivna planina Konjuh sa jedinstvenim, zaštićenim pejzažom, šumska prostranstva, jezera, izletišta, kulturno-historijski spomenici, gotovo netaknuta priroda, samo su dio epiteta koje ova opština nudi turistima. Kladanj je istinska ekološka oaza Tuzlanskog kantona. Posjetite Tuzlanski kanton, posjetite Kladanj.